tubakira umwabazi yogu kandi zabashahina zeciro erizano rwakana n'ibiri 15 byo kwezi kw'ikumi program tugenda Kadara Agent TV West bayeta Vincent Mujuru taniremu Dixon bari yahawe hano ya studio ni nabajinya bukuza kubeyanjura ubuyo turumuno bwa covid teka rugireho kandi teka tungire mubazi nco kurebera tujwire mask ikumanisa ngo niyogezeho kucerinda utakakwata utakiza kukoza n'ugiro ti nangaka yaje kwasera kanyicira abo kuba ubwo ngo baguriye umugisha sebo twakwakira amusi yabo kutureba tandikiraho wewe munonga Vincent Mujurizi amazina ndiye Didi Nyakahangura kandi ndiwe kibene cya Alliance for National Transformation ninyamugambirizi wacu mu district ya Bushenyi kandi secretary for mobilization kandi ni flag bearer wacu ahabwa MP municipality ya Bushenyi shaka and nominating today ubundi and candidate wa MP mu Bushenyi shaka municipality byona kaniwo byina nashemerwa kubaha and nyenda kutandukana kushashana beka ya munywano wanje mwebaze abona baryanshana yashana tusel ejene yo muri Kashenyi ward muri shaka division Bushenyi shaka municipality umwamyogo yaturgaho mwabazi yo kunkana batwire amazuru gwire bwenge nashasha tukwanta mushendekereza izo bayanchaka waje ngubera ninye ndine no position name secretary of mobilization work or spokesperson it is one position can flag bearer ya flag bearer it is contested for warabaho yes yeah it's contested for tukarabamu na kwate bendera okay ogunirira Nyakahangura hatu no mujenyi kongana abasakwe bajya program niye ndiyo ninjiko understandable in fact nashemerwa kwija ngashitabo munteyo cyo kumaro gwirubirwa so kunyeta ngashitama na yebo mugisha okay wari kwijarira Nyakahangura kandi one benda y'ikibine cya Anti Alliance for National Transformation mu Bushenyi hona rero twakwakira namusi yabo kutureba atandikira amazina ninye mzami Ruseka ja Mustafa kansara ahabwa Kakoba Ward B ninga hati already turi mu city ubwo municipality aturi mu city kandi ninye secretary wa works kandi garuka mba chairman wa Nyamutiyobora Football Club my club your club thank you very much kandi ikindi nyisimbire ngazo mu Karuru akita KNRM tukabaje atirashamu kujya mu kote simbe nka independent mbone nyisimbire nka independent abwa city kansara kandi simbo yanje no mupira ni nyonko mutakunde by'umupira simbo no mupira yejo konga kiri mu kibinda cyane cyane okay katandikiraho niyo yo nareba TV yose tukatwakira mukira akawe bari kubaho program y'igine tandika shahina tuzakwantenda shayitano kugeza gutera tocha bintu binyumunonge kugenda mu ihangari tu Uganda na munonga ntenda kutandikira akabura kakutwarugire mu party primary zake kibine cya NRM akarugeme bintu binyumunonga kugira ngo almost 90% y'abantu abaye bari mu karuraka bahotokere no shango wasingire no yasingire bakaruma hamwe style katandikira hari iwe state council ukaba ari mu Karuru yes kandi na hati wajya ngo wayihandikisa naye handikise yes kandi tiwe nka muri bingi wara kimukikoze wara position yanje hat sofa turi abantu mwenda position so icyo mukwereka nikimanyisa cyico nikimanyisa ngo abantu ababiri disgruntled bingi wareba nkutabere twesimbira mu primaries twena nkutabere twesimbira position ejo twena tugarukira. What does it mean exactly? Abo kuba nikimanyisa Akaruru kabi ningaro kugira ngo yebireste abantu in expectations mpango Akaruru tukarabire karonje Akaruru noreya kubagizere ngo buri muntu we natera Akaruru abo mu bakimisi interpreting bamisi interpreting nanka ni message ya president nka chairman w'ikibintu abantu bashomba umuntu kushomba umuntu kamuyiha kanyariyero ukamuyiha biharwa ukamureta kudecidingira abantu ba zafusozi kazuruho bakandi babara bakana kubara umwana wa myaka 5 umushango online evidence ruho nyine na video evidence kwereka ibyo so akotikarabire Karuru aturebere ngo ubu tukatarabireje reka tugarika independent tuzo muri yaka kamazuma aho akakendanga muntu yatarashomba abantu mujuruzi kubiha biharwe ninga kabiha kaberebere akabareta ngo noza kutera Karuru
akana k'indangamuntu n'akaruru k'enshonga nutekwa kutera umucanga cyawe mbona twari kugira ngo abantu abinyine benda ngo baramurwaka yes akanze ngo bwanyuma yakatwiza kureba kandi abantu binyine bongera kusaza imigera yabo ataka nkakaryemo kamazo bakusingira umuryaka no mangu bakusinga akona k'indangamuntu konka kusingira mu karuru kariya akubabire ni bareta abantu bakatera batarimo umusereje for instance basa kwereka cyo kureberaho hinaho batira karuru CRM umuregister ya electoral commission tekusiye abantu maganana ko bagire kutera karuru wakasingira umusereje yihamu runana urunana actually ikintu kikakanya muno icyo nurebe kumanya kugira ngo bururo butaka abantu batakarebekaga mu cyuye cyo no bakwa batayayise hata abantu bamwe atenkabo runana wabateka sereje baterira akaruru ya ajibu urunana tubakwasa kushika kandi wakwata ubururu kachebezo no yakirize yo kwiha y'ubururu ubururu buri genuine abantu bakatera kachebezo akaruru kamazima kari genuine konka wakwata ubururu wakachebeze ukagita no buyabira isimbere nabo ukagitaho ubwabacyara bakansaras ukagitaho nabandi kubabire besimbire wabugita bwo no bito kabugita no wakachebeze ukabugita tubukwingana nomwe unabirinye simbere nawe hato yino furaga ubuyihira serejo hateje nkwereka kimanyisa cye kandi twagumiza mututi noza kushanga ngo bamwe nibaza kwata za furaga amuheru twazo mu general elections basigazo buti ibendera zitwaro abandi ahubwo tubarabire by'amazimo. Can you in future suggest ngakaruru ko mugongo kagarukeho kugira icyo warebe in future bakaruru ko mugongo kabiri karakaru konka wana waza kunja ngo noza kureta abantu bona abatari mu register kutera karuru hata gutinka suggesting ukaguno kure wahandikira registers ukahandikira tukahandika abantu mu cyeka abacyota kugira ngo abantu bari mu cyeka bari bo batera konko wahereza cyasa abandi abakwija abamwe hine na roreza birenzera baho akaho mutawuni akamuti kakaterwa aha ka petrol Uganda petrol station ya Hajadam abamwe bakabemerera mu ruzarori acyubemerera hariya yariyo naza kuri mu ka restaurant hariya ubwaho ngo anguje mutera karu bamuhereza 12 hatoriya na wari yakusige 12 ajya kanzo murenyi tinabere nabazabere hagazame ibintu bingi munongo mu karuru ka pate primary ze kibine cya NRM kandi nyesiga nkunka bakarebere tuzakugezaho kugira bitwayirinda kugira ngo bitaragaruka ko kwa kabiri munonga yedidia uko takaruma karura akakonka ukaba noreba nko mu Uganda hamuki icyarigiro umu activity ya NRM eji twaketa karuru ntutwajuge kigamba karuru manya karuru kagire ibikakora karuru atshika kariya kachi kaza kuba karuru atuma baza kugira ngo hatumujurize no mushije hari physical features zezo yine kuboyine no mushija we myaka 25 burejwizire konkara abatabwine konka trist babatine burejo myaka ejo hine binde bako babine cheka bica abantu bitana n'ibyo abakazi uburejo no butakizire konka biriya byine so hariho main features ezo ku defining umuntu kugira ngo hatogu yabo ngo mushija then uriya n'umukazi hareze rukuba nzenda kushana points of compromise kugira ngo ugu n'ubwo ari mushija no bwari umukazi bona ibi n'amabere kureke ntani so bwine make uriya ine mahango so akaruru nako kine features ezo kakora karuru so tendaze rero mu activity nje no kugetera activity akaruru kagira register bamanyangu abaftera karuru nabo kakare karuru kabona mbajangu ine kubene myaka 18 agaruka higuru ine kuburyo mu Uganda ningo or citizen wahanuye uba wagitunjurota hati ngaba president bajangu uwo tarazarirwa habaze utinde utakomoka to kubasa kwesimba habwa president ibyo biragire bikushobora akaruru ka president ukine kubana katerwa political parties zine constitution ingenderwaho eziri kushobora abantu kuba bamemba
umuntu no kwakurera kuba member naye ndagaruka kuba member cyangwa kubasa gukora political parties constitution zabo ntibashobora kubatora n'abebembezi bazo kuko wanda kuba umwebembezi cyo kubanza ine kubanza waba member w'ikibinecyo wanda kuba member nahareberagira gushobora umuntu araba member batamjemere kada rajugura ningane yabo shati kwita ba alliance kada yitune kwimisha abantu nibije bazugura bushinyiti in office every day abantu basiba baterera ine bagura cards batajemirwe bakwereta now kamara kugira karuru wotine kandi ya ANT to kate aho kuba nakaruru kaba ANT kaba alliance to supposed to kate so wareba activity yarigire kubaho neyita spirit yo bururu bwebina abuko cyo kubanza tubaragendeye hangenderwa icyo ni cyo kubanza kandi kimfitana ho nabantu bo bwenge abebemezi barunjuka kansara muzamire ikibakunyitsane cyumwe nusherekera amazima because atari nagira ngo abantu bakajemere kiragiro cya chairman takwenda kujya mu chairman w'ikibina akakora inshuro chairman w'ikibina niwe yakoze inshuro akovathrough constitution y'ikibina ikibina icyahera no muntari member wacu ngani moko muntari kuba member ni moko buru kutebekanisubwa so umuntu yamara kwimuka kandi mukamuhereza amani mingi yenda kubanka rahanga kandi ikintu cyo kuhereza individual amani mingi mukabura gahereza institutions na engendero ninga constitution z'ikibina necaka bimunoga because it sets a very bad precedence kujya munyensi yakumurwa mu no mwebembeza mubi nabakagambe kigambo muracu kuratara ikibatera heberagiro no kugira ngo umubona ko mu no mwebembeza umurungi ikiragira cyo cyukore mwena mutungo buringaniza kumurwa mu no mwebembeza mubi nabo kiragira cyo kiraba protecting mwena mutungo buringaniza kwa kumukugira mwebembeza akagumana arabaterera ikiragiro akarete biye kukakanise kiragira cyo kugamba konka mukamutina mukamuramya nuwatura kirire nikimanisa ngo muriyo numuteka hakabi ako kugira ngo nyenshi akare ko murugiro mwebembeza umbi arateka y'ikiru kuhenda everagiro nawe overthrow constitution kandi mugikora tere abo ko bakira abantu kimanywa ngo bakiramanire kibina ko baragira ikintu cyukorwa so ikisire akakubeka ari akaruru ndakiragiro cy'amano w'ikibina yagambe kugira ngo buri muntu wenda arije ngo kastaba kaciko ke cyaro bamanya bamwikiriza ubukiko bwariyo nagamba abamo gukora ubukiko ngo bakaba besimbere ikindi ubukiko bwo kwihanura buteza tuba tubutunga rawesi tubukora ubwo ubukiko tubwacu bo angambira amazima kubwevye bucuruko bwo ubukiko tubwacu bo actually bakagira ngo bakateganisa ubwo bibine bindi ngo bakaba barone batera kurba bibine register bibine bindi bakaba batakuza kwikatera umamujurizi ikinagambira icya chairman kugira ngo bamo bakamukwata kubi chairman witu or president General Yoweri Kaguta Museveni w'Ikitinisa wakagera ngo abantu bona bo mucyanga batera karuru abo kaka mu complaints zo kugira ngo abamuti barabahandikira umuregisters atwiyaje ngo bona batera karuru as long as one norwo mucyanga icyo ba chairman bakumana batera karuru abo mu ninjira inene kine cyabira yongireho icyendanga muntu yaki yicwe konke byo nabakokora bakabiguruka so abantu bakija bakore byabo bigambirwe nko mukuru yididi yakiyagamba benyini abamwe ababere besimbe ukano ushanga n'uciye amanero C1 nimwe ushanga uciye amanero C1 ine side yes ino kwenda yana yendo ni wararabo nkato waza kureba side ya chairman w'ikibina ningo wa LC1 Gano chairman wachi kandi hata LC1 is aho kushanga chairman wazo no wa FDC hata batwaza ubwa aho na ruwa NRM so that contradiction must be solved by the law ikamkwereke aho na ruwa NRM hata inko mucanje wa NRM agipusero nkanye simbere nawe mu chairman wa NRM akuteza karuru ni nyinento akura division yona akaruka division yona ni shento atiyo katemba jafanga mbwe nabo kuba ukatembe cyamahoro ku makuru y'ibitoki
mwekazo mu karuru ndikubangwe karuru kariya justice oganda bugiye ngari bangu kariya nakaruru kari genuine so hata washobizaho no ni chairman uwayesimbire nawe ninga ni chairman w'ikibina naco n'uwagize ngo go yesimbire nawe abe no yasharamo ratere no because hata uriya chairman w'ikibina naco na kurataragize ngo buryo matere mukamukora mu ruwaki register manya hatu chairman w'uruguru chairman wa party a national akata takwasa kuchimanya ngo go yesimbire niwe chairman iki nankana asel hata kuchimanya so hata in that case scenario nkirejo hata chairman wa division na no municipality hata rest mwako vile taking a decision. Okay, program yitu nakadara omwabazi yogu kandi tukira hanuya abajinya bunyine numbareba turi hanshonga nyingi munonge ziyone zigendo misho kikabaho kandi cyabireho uri mu twaza kurenga abantu nominatingwa hati norebera kimwe nawe no bakuba banchakari abantu bingi bakagaruka nka independent kandi ecyabaritero bajyango hakaba hari irregularities in fact mujurizi tudenda aba nominated ba nominating ashaha nkamushaje ndakika 20 kini muko muntu washitaba mu mwana wa munonga nyina abanywano umuni bingi atogurwa yaje nimbangu no mumba ku inspiring Professor Tarsis Kabwegere yaje independent imbanditwa kila album arakabe na kosa rwongera rwongesereza aza mbwate yagaruka independent erizo ninjano rero even great men are ringorwa former ministers even aba ministers abandi so ibintu njyana ko byagenze bityo but I think we should pick a lesson kurwo mukaruraka kwiho yedidia nanyenze ngushindure hati turugarye cyo abo ko turabinji no yakwa cancer otwinaha na ikiriza ngo akakarundu kaza kuramurage abo kuba ko kine ingenderwaho kine guidelines kine registers nebindi so katwese je ndwiza kora abantu na ikiriza mbenyine nanka haza yansinga Exactly. Now turiya bibina ari kibiro nyumwavyo ece kibine cya National Unity Platform batahire office yabo batware bintu bajyango binte bakaba bwambireho berets nebindi mbeshanuza nk'ibyamahe omumba bintu bagamba zatano bajyango ibinebe mbeshanuza nk'ibyamahe birimo bonero nko bwa polisi hato ndira zatkashi enyuma ukayo mbatahira FDC kabeta kujwara nkebe na abingi bagira ngo ebina tibihirwa mu gishago kura kandi ecyo kwitegerezo kashote bina byabikuzire ryo mwihanga is good for all. Yes. Now koko banoreba ha twine bina ebiro biyone bikoresha bi I mean ebina ne bikora umurimo gwabyo ningane bya decoration then what can be done okureba ngo bine biro kandi bi exercising duties zabyo kandi tubasa kuteka tengo mbwire bo misho tukibyine wewe ari mujurizi abari mu kusasira gumani ngo ataha gamba na mask na cyo cyangwe ebine bitwine hati tutwabugambo tutamanyira uko ibintu byabe bitura uko byatandikire abo ko bizuba biruho hati nibisiye habaruho hati kugira ngo ubone basi umunsi konke bizuba biruho ombibina hati nibukuru wanumanye byafoye ibyo bibine bikure byabire bitahaho twatandukana karura kabantu zizaru kumurwe na kaga UPCR kwegitana za UNC bakuza UPCR kuza kwangwaho tukoreza Uganda National Congress zuru kwegita kora Uganda People's Congress UPC turukureba DP ero kuba formed in 1954 turukureba bakutera karuru barakahakanisa icyaresere UPC netwara bwo bembezi kwaburi mu kagogwa kabakayeka hamwe na UPC bakwenda kutera DP okwegita kwabo kakutari ko kutara Uganda misho kaburi ko kusinga kibine cyo butegeje cyabire cyuruko turukureba kumurwe na kaganena nabo buticerezana hagati ya Obote na kabaka wa Uganda wabira president ubaye batine bakwicerereza mwe rukushana konka bayigisire ngo basinga karuru bayo buticerezana hagati y'amashaza gabo yagana bugangizi kagana mukaga babinga kabaka constitution bajata kagana mushaje introduce to Republican state ya twarwa amanugo bwa president ebina byashenyukaho kingdom zargaho
hijamini yatwara katamu ibintu byagaruka mu mwaka gwa kinana aho DP na UPC na UPM birukwesimba UPM ne ihe akaruruka yo kamwe bakuzo mu kishakaho no hina ngenda ngutuje fast forward ibintu byayegisire ahari UPM ke political wing ya konka akaharo haba NRA National Resistance Army abizire bwanyimeje yizire kaba NRM uyuce ngo bakakwatanisana some of the disgruntled people ba UPC bakwatarasana aba Paul Kawangisemo gerere aba DP bagaruwe bihire nega umukaruruka ku Rwanda kinana kugira ngo UPC ekabiba eventually twaje garukombe 2025 aba bayegisire buriya kumara icyabire cyo bajya mwite twahinduke kibintu naba FDC abo kugira ngo nicyo kibine cyo nabo bayihagura umukibina ecya NRM ecyagabukira mu omukagogwe bibina ugwagiro mu cyako mwagwa ku Rwanda kinana so wano reba ibintu kugizwe never formed ekibina kuzaki no kuba alliance y'indum warebe ibintu kugizwe nebahango hatwira na za NUP norengo ebigendero bikibina ebyingi kandi nabafunda naho nebiyira munonga ubwiro byabe bikinamani bakabagira za youth wing zo kuza mu abantu DPK ni UID Uganda Young Democrats bakombeka cadres kandi hate kibire kisigize icyo nica alliance itwentombeka cadres nabakugambira values z'ekibina ntwitina ruhanga ntwicerezo muri yeki kandi yitu n'ekumisha constitution yitu neje iroko banza gishobo we have a lot of literature abantu babanza babishoma uje mu kibiro kumanye cyo rumu konke bine mwono zafutaho shanga kandi zibazandikiro mu mazina gawe zyo mukanguriyo kibine cyo hatu bashanga kandi torabanze kushomeswa umugonga gwe kibine cyo ngabafuteraho kandi hatu in case ekibina cyagira activity niyo kuba noteganisa abo ko batokumanya ideology y'ekibina that is church gene anyway tine cyo kucumanya so ibintu tibyakigira cadres so that's why think alliance turukutana hone bindi kugira ngo n'umwombe k'abantu kandi nubwo mutandikire tukarebe products za yeah exactly turiyo mutukora kokana abantu wareba umuntu wa ANT yarugamba uwishaka uketo wa ntungamo uketa wa soroti uketo wa arua armu okushana kwingi kwentekateka yitu ahabo kuba we sit and discuss issues z'yo mu yanga twiceza ngo approach neri wabgarire hono inare bugamba no yagarire bibi no umamididia yakiriyetaje yagera ngo bibinda byona na kingdom byona zona bikabitacoro byarukaho bikagaruka rya nkumiberneta abigarire no ugarire ni NRM government nayo twikiriza unogereza credit NRM tuyaga in fact NRM nakuriya ne chance eketa kuza kwishiriza n'ibintu kwija then how did they come icyaresira hano yevina atuza ko ngaro mu discussion y'independence kugira ngo abe independent still independent amahanga ga Brian ngo gihimukire gakagira ngo ubwangambanye nkabwaza kurenga muteke hevina muhereza abantu chance kandi abantu bishwa referendum mweje yitwagize itashoborizemo ubwikuri 12 bwa dollars nkihanga referendum mwejo ekiganiro kikabani kigira ngo twicereza abantu batekateye ngo kuba kwendo mbibina byabo kugira ngo ekibine kiratware majority bari abandi that's why tugira lead of opposition not lead of minority itonkihanga hano ya kugira ngo nabo bahereze alternative policies bahandike minority reports ba NRM ya NTS kina ba NUP batense kiriya nugoma na magwatiri wa referendum ejo itekateko kitakomoka NRM that's why up to now NRM yone itekateka mu njo kibina cyonka nico kushanya hata ba NUP kuba college ba reading office FDC kibane college babatera hamutu ijo kareba nanka anakaseke noha honorable akaina abantu batari kwikaniku bamukwata bamukoma boko bagire kuzomuka umukibi kwagire kuzomuka ruru na hatuma nyabushozo basibo mu karuru erizo basibo mu karuru kinova kwa ukumene babatirera in kwa gaba position because NRM chine mentality yachi ya single party mukuru kansa atwikiriza Didia nora cyo muntu yenda tugamba amazamo kubgari okaturiya National TV genda abantu bahereza information nyireshikira wanjangu NRM tuyagarurire bibina NRM government nuno bambiye shuma amahanga gagatwirire hiha za Tanzania Tanzania actually it is one party baza kugira tuziro waza kuzira tuziro
konkaha parties zona nizikirizwa no participating mu karuru kongana zikirizwa zita umbwiro muri yo mwitebeganiza uzo mu karuru kushango yana atahireka yawe akakwihama akakutwara yakutwara kasibaha akatwara byakwe actually yo ngo waye naremo okuba norebe kintu echo isi okuba umuntu obuntu nikimanisa ngu embwa nenda kurya umwana tukwetaga kujya tuwanje no rwanira umwana no basa buri umwe narimo. Do you feel comfortable with what is going on? Actually nyeki kukana wana bari narimo bomba cyangwa muyagarize vina musasiro kace kansari bomba cyangwa muyagarize vina no basa kuzara rwa mukaga kungatsi kwesa ngo wazara kugira ngo rwari rwa mukaga evina bakagaruka muhire bwa NRM ko gatwigira ngo NRM yagarize kire ko kuzara rwa mukaga utarakugira ngo rwari rwa mukaga aciye mu rwa mukaga za ashabo akibutaragarukira 1984 nubwo 1985 before NRM came in kandi kintu icyo wabutse no mani yagarikira echa offices is be invading iriye bire security kuba reba kugeze rero ngo otakakora ebijwaro ebikwishaniriza n'ebya security agencies ebyamahe ebya police iwa wacheta kubereka FDC bakabera ko ikintu kechi nayo kandi jwara ngamaye FDC nekayine mu issues zayo akari issues hati nyondere interview hireyo wazo mazima uriya mbabazira uniform iriya amahe yenyine konkeri ya road atabona mabare iriya kandi ovoro bashaka ubatakinga uniform zenyine ubatakinga honorable John Patrick Arambabazi's office turukuzo mu Karuna bakayine by'amahe Bofuza kumura office bakatwara computers batwara materials na wakaba ine by'amahe konkani n'ikiriza mu security nibyinge byo kuba nemanya itahira y'igurebe takumanya nemanya mbuye bagaru anyway turiyo tumura kace program age na kadara turi ya TV West kandi zagumaniwe okusesha itano zikireki nibanyeta Vincent Mujuru tamirame Dickson bari yahabwe hano yanyineho umukuru Muzamir Sekaja Mustafa hamwe n'umwami Eliya Nyakahangura Sekaja Mustafa Muzamir no kibine cya NRM kandi Eliya Nyakahangura no kibine kitomo nonga the youngest party in the country ikibakweta is NUP any alliance niyonto yawe niyonto munonga NUP ne kushira katumuro kace biragaruka program kiri Kadara TV West. Rakatodoro Oteferwa People Arkweshongola live Largest band Rakatodoro Shaisha tunetweka zechi Aha TV West Nehinda
kurwa mugenzi wetu kandi program yitu nuko tuhagarika tukurwa mu kahumuro nakadara burwakana shahino kya shayitano Dr. Dickson barihabwe abajinya bunyine hanoya tugume tuganira nshonga tarazimwe na zimwe kwata ahihangeri bitu ntwenda no kwakuraho imumwe n'abarukuratara program ejo ukurabira mu kutogwa Facebook mwe bari mnonga kubayo kandi tubendeze birungi Agent TV West now yaridia twantugamba nshonga tarazimwe na zimwe na mnonga habina ebine ibintu birungi byaba bihirwa mu gishago kura bikakora imiyoga yabyo ko kucemerire rero bikakurakurana nibirungi munonga abo kwana kamanyiso kamwe bayo kugira ngo iri hangara democratic na nebini kebyo kandi cereza abantu freedom yo exercising political rights zabo nyindo mu kibina uko nico kwicerezamo kandi tubasa gukora ibiki binaceme kwa nkikora ko ngaba mu bantu abo ajuinga ngo bibina bire bibi nibe kwasa ngo hati ebina nibyo bikoreta orwar nibyo bikoreta oruvuyo nibayamba atohuru umuntu yakana kugira ati kuntu endo buhereza it's not we don't have I mean actually around bakoti ngenye mahuto abetaka bigizire ubto abetu mu kiba kweta single party system ubto abetu neta ya garke nyuma kindi kumanya aho no gamba cyo nyoni ndekateka mujurize nkuko nagamba abantu bakiri stack mu single party nkuko wagamba kugira ngo movement system abo kubano nico rukushangira ahamwe umuntu yanakebera nazabwa president yanayendo wa FDC abantu yakebera yanando wa alliance abantu yakebera yanando wa nemo abantu yakebera konka kizabwa MP nabasaka heza na independent ningo w'ikibine kitine na mani because kuruna jango amani g'ikibine n'ubwo ari kushobora abantu barazo mu ishengero ibina kajema bikabe bitine y'abantu mu ishengero because team anya card holders nabangaye ab'ikibine ejo so abantu bakicerezo mu individual merit konka kinte kiri kwite bina munonga umuyihangari ya Uganda mujurize no kugira individuals ningash abantu nyabunta aho kugira mani kucere bibina ibyo tugamba umuntu akimuka ko bathronga constitution y'ikibina then abekibina mukacikorata nico rukushangira ati nkakazara munywano wanje niza kumuhereze cyo kureberaho kugira ngo nubandi hihi nabasa kwesimba konka kabamugira ngo ekishani cha president Museveni uri chairman w'ikibina na logo ya pate nice cyo kwenda kuteka ha poster yawe ninga hariya ha ballot nabasabwa mbikibina ekishani cyo cha president Museveni ujara abantu baratungira mu gishago kumukwato mu ngarabaye nari baba ari primaries ebishane bakuteka billboard bahangu nabyo kwise president mu ngoro barukushika and idea rum spirit y'ekibina okabe no teka hologo yawe ebampango abo kugira ngo president is moto no muntu hino bari mukataro konke kibina cyo kirabacuru konka tukugira individuals tukaba glorifying tukabahimbisereza kukera ebina abantu amana bagihombe bina bagateka abantu ushanga umuntu ayine card ya NRM konka kakuzo mu box akebero kibina kananka nambwene rinda ebine bitu nibisaba kubanza kusinga nibisaba kubanza kusinga abo kwa abantu bacha appreciating individual merit ebina nututeka ku buildinga kureba ngo ekibina and that's why it alliance now tukizo mu ku buildinga systems waza nkabushenyi twine woman MP twakikize mahagumene cyeka by the way konka twine woman MP na nominated nyenshakare Wigara East ya nominated today nyo municipality and councillors ba municipality divisions tubine abaha ward bakuza division tubine abahansi abakuza za division kugira ngo akora councillor division ninga hagombora LC3 tubine abo kwese mbaraha tubine mbaratine constituency nemwe in fact mbara yitungire n'ikizuba waza kumbara mbara city north tube twina abantu bashatu kuza kwihaho muri biro rutaro kuza kuja kusigazo waza ha councillors tubine umurumba Rome ntubasa kwata feeling 100% but at least mbarani mangu nemo myanya 80 about 80% capacity y'abantu abesibe I can even give you their names including the mayor uambara twine candidate request babana ya hanu ya mayor twine MP north twine yo muntu twine Celestine wa mayor ubwa mayor twine yo mwana wanje no hananka akachi abantu FDC ataka control sinje kujo menari north nanka Christ in me
no kari chairman FDC kiruhura before he came here sasa umwetise bintabara ariyo mnosa arona yesi south twinayo mayor twinayo MP twinayo councillors kushuma twinarende councillors za Kamukuzi waza umurubushenye inaba ningamba waza mitombo bunyaruguru tine ishazo muri bunyaruguru erutine mu candidate kandi kushomera kimwe no kuzahansi. So we are trying to build a system yo kugira ngo individuals abakobara babatacyuruho cyo kibina kibe cyuru kugira ngo certain individual mujuru skarisha kwesimba umurubushenyi kandi banaza kuzo muri Nyavare abena mangu arese hariyo office kananga. So chumwangire to reach to people in Nyavare. So we must build systems zikize abantu amani. Omwami Muzamiru ngo kuyedira yagamba kintu cha individualism. Ari kintu twire ntureba mu kibine cyanye cya NRM nangwa no mukarura kahwire ati ngecyo kurebero kirungi umukarura kahwire because party primary zakibine ki hakadara FDC PCDP mayaritorize no it was on NRM twaje ngo tujwarira ngiye kibina ni yero yonka kongo bwenu bika bajangu Muzamiru umwenda je twetagaye Didia haba mu double standards. It has happened haza ni kinyizi murugaye mwenda kwemuruka kuronde ntebe kananka konka ushude kibina hati cyatandika kureba abana nebyana. Are you people comfortable with that in a party kugira ngo bwenu bika muri abana bo muntu omuka ateke nyama ayibure bihimba gira byabaha abandi bari imboge zindi? What is that in a party? Inaba moye individuals abakwasa kureta ikizo achukore nkawe nko muntu kitare kibina akwa waza ideology y'ikibina ibyo natuberu kwa kuriyo kwesimba mu party primaries twera ntuba turba members bachi bekibina. So hijaza maba ubundi hari umujurizi nkata kutambura je nawe kandi ari in a certain position ubundi usanga ngo wakuteza karuru hati akwateri imparana eyitu abire twin agire tankahi karuru konkejo ni betari principle yachi y'ikibina ekibina ntigira ngo tuye no mu kibina ntuyengana kakari akaruru tuzeho twesimbe buri mu muterera karuru kwiya wonka hate cyabire mu ekinkurebe cyabire mu ekitarabonirege nora tukakora tukahandikisa registers haro time eto ahandikisa registers members bona bakora ki bayihandikisa ababere batari ba NRM tubarayihandikise konka kutikira kwaza amace cyo kugira ngo bona batere actually nawaza kureba na evidence eruho harimo nabamwe babiri nibaza kutera karuru ajure nk'ibijoro ya popo ningene t-shirt ya patendisho Nore umwami Muzamiru uriyo no ugamba no ugira uti umwe no mwenchiko nko muntu kandi kibaza of course kikwetaga kuba cyandikiro mbiragiro by'ikibina kugira ngo abantu bakwingana naki ikibina cyo nk'ikibina endorsements zaco abantu barani bingana uriyo mona na ikirizwa kwesimbaho konga ebi bintu bibireho kandi kugira ngo rwe bitandikiro mu yakarura kutwira. Does the party condemn them? Ekibina nikibijumirira ninga bwenchi bitakwa because every election itkuzamo echo ntukireba orgo yesimba nanye baku disowning usanga bajya no we want him. Yes. Why? Ekibina nikibijumara nicyo kurebera hine bicuke bimwe bicuke binji nabo ko kibire kitakashire kuno witu ari akakarura kahansa ka these local elections konko batancanka aba honorable MPs hino bagarukise makaru abatiri muri rugerities abinji akaruba kagorukira abamo hino nunahurira hati mutwantwija ngo bamushazamo nuko ko sembabure abo binte byabire ki umukaruraka abandi irizo bari nankani bukanga bagaruka mu karuru nyabushozi bagaruka mu karuru icyo ndikwereka ngo harimo bingi bitarabirege bitarashemira konka nyoni njangu kurangwe be bita mu mutwa tushikire nita ubwit kubugarukamo tukazo mu mazima nabwa time ebiririnje nuratwerete yo mu covid y'imana ikaritekezo so at time biritaro konka kuno jangu time biriru ubururu bw'inzu biri muzagaruka mwaha imanzi hemuka oko nkahatu wajangu ebichweke bindi nkaho munanka no municipality bagaruka mu karuru bakose registers imanzi zihemuka ijo inakabireka mu makavuyo ababa division councillors division councils aha mu south
kwagiremo akavuyo bajya ngo hagiremo n'abantu kaba kagarukemo owabira singiro mu kubanza akayi n'ubururu nka 500 ashombere aresere kubagize ngo hateze register akiyamo ubururu 15 hata cyo cyo kwereka ibizibe byabire ki umukaburaka kandi abo register yana atakwenda abajesige munonga wakwesimba bwa MP bamba kushabe mukoni 10 yaba ya registered voters bo municipality ningo mu constituency yabo nkakwa nyonka tunge mukoni 15 katunga extra sheet naji photocopyinga naji twara apate baji stampinga nayo nakora nko kubari kutwaza buri muntu asayiningire mbe nimbanza nakwata nini yeye mbashua ngu no mutezi w'akaruru banyerekana haru kutera na screenshot nzitaking irizo bakanaza ha nominations abantu abinchekingire nyumwaziyo nkabasho mu nabatezi b'akaruru nakikayo umuregister tubarashabire ngo abatransferring tubarashabire ngo bakoreke babatarumu yesterday babire barumu it's on record yes kwa no searching online obashangamo kana mara kutwara bakateka nini zabo mu computer bagira ngo ababa twabashazamo ogenda ronda abandi mino ntakatira extra naka yanje ogenda ronda abandi abatubatezi bakaruru and yet bakatera kahwire tubarashabire transfer yesterday kwa no checking online obareba ngo bakozire ki ngo barumu tubarabira updated no kashe niyo ninyisha kuna heza nagenda na baremera abantu aba barumwa aba yantero computer nyereka ngo umuregister tubarumu in fact na nini zawo tubakuzumanya kaho akireka cye bwanyuma yanyobo kuremera unkwata esumu ngaraka nsacinga mbereka ntereba mbaba hati mbahereza voter number instead of name kuba tamu voter number ngo hati twabareba. So I'm trying to show you kugira ngo arona high possibility yo kugira ngo nabagarikire umukaruraka bakwese gakuturiyo ntuzamo ngo bantu tubaratere kabiri ninga babona baza ko batera nabona baza kuja kwa muri regularities. That's why niyo ntura ningambira abantu ngo hamara kuba kitari cyo buringanize cyabaha wa FDC cyakiriye cy'akaruru. You don't have to be an chikwata ngo bari member wa FDC kucujumira kuri kujumirira kintu cyo kugira ngo ni kibi kugira ngo nyese kucurukubaho ubona abakurwanaho niwe kandi bese je kiyabagama ngo bururu babwiwe ubururu babuhindura ngo mushija nukwatwaza ngo mushija abo wamaganye kwaye bamutera ngo bari mu katemba bacaraho office ngo ino kwa kucengana hata office ze bine bimwe ebyabe bitikiriza ngo bese bakaba mukwata nazo batangiye kuzurumba abayina rimwe bagira ngo kano bese jana nabana baturamba janguru bayibo mukaruru hata kababibire nabo bikeza ngo akaruru kabo kuruno jangwa bakagabo bagambere kare bajumirire kibi cyo kwiba karuru bwabundi kuruntu basasa ngo ngati think basasu aho kubana hatu no bakumanye cyarigiremo ecyaretira akakaruru kabo kaza mu mvuyo ke yabiremo nabacimanye ngo ngati bakwenda kukigamba we must be very honest tanto era ku saving ihange ekizubu tugambe ko kukiri obacha affecting wa NRM woryo utari wa NRM cyacha affecting the political process. We must condemn it collectively. Chicha affecting wa alliance ningo wa NUP no ko yo wa NRM chicha affecting a political process yihanga. We must condemn it collectively. Chereza abantu mugisha no yishika ya gwamugane gwe kinyamisho umushija umukazi na nabana bakaberundinde kinyamisha cyemerera rwigi kitindi nyendo mukazi abana no mushija nkasite turi mukazi ngogo cyumutware cyagarekere mu nyendo mushija abana kasite tuturici nkasite tuturi mushija ngogo cyenda kikore cyumutware cyagira garaka cyashanga abana batino gukora ki uko barwana kuruno jango babanza kwija ubuki banza kwija buriya bona bakagira ngunga none ndiyo mukazi none ndabe ndiyo mwana guno barari yo mushije kongo twenda turiyo abantu reka tucurwanise bakamaza kucova powering. So ebyo binteru kushisho bururu bwitu twinde kwisyo bwire nk'abantu tukagira ngo none ndiyo alliance none ndiyo NRM none ndiyo FDC byaza kushisho byo butegeki bwitu bwa Uganda tubukondeming tamara kubikondeminga tutyo nyencha kare sacha ni justice yamara kubona buru wa NRM no kubona bakugamba konka kumantu shwechera tutarambiho tukajya ngo kintu kibi tukizambiho tukajya ngo kintu kibonire tucecere ko tukatandika tukaganya ekibi tukigameke kibi ko kukiri. That's when we shall save this country. Yaridia arho ekirenshi gendo mumisho cyo kugira ngo aba banta bingi abatararigire mu karura akakurungi bina masiko
ko kugira ngo akarura kaza kuzamo kiza kusorovinga bizo and hato yo no shana ko koreka still na bwisho tukuza kubaho. What should we predict? Haro high possibility because kirabiro mtu ajakaruka mana bwa katakaruka ni mu kubanza 2011 hakafa abantu abrana umukaru na watafire mukaga no mwene by the way no mwene kibe umuntu kugira ngo yafa konka I'm trying to show you kugira ngo abafire hati no baki tumuntu ngo kubanza kugira uburuburu muke yose hano konka ko bawo tubukonde iminge kinangumenya ngo ariki iki nabana ingamba tumuntu ngo kubanza kugira uburungu bwibwa na no babona nababwiba abantu barukureba abantu bimuka batera hati ni maka constituency aro chairman wo mwanya gwa na influencing ari NPA we mbagira ngo yamara kwagera wano utanka karuru no burure kumeza ubwo kutandikira abo ko ine mugo zeye mu register ashi kandi nyangwa karuru no ija bakucekinga mu register ukirwo bacekinga izina ryawe ya Maria okaza hariya abakateka kizika kagambi izina ubwo mushija ai nishomero ryeri n'abantu nkenkumishatu konko nakugambira ngo harimo abantu 50 kandi ngo bafuterera karuru mundo abo muri mani babi now kashimani cyo ni kugambira na umukarura ka NRM yama nuce yamanu wa NRM agwa district ejo we ka kumara kwajira no rusho ngo mwishomero rye oyi no burure kumibiro bora atandikireho ubwa August then nanabari yekumisha twababa already aba registered no rusho ngo ine uka 15 so no tandika karuru oyi no burure kumisha 15 abantu bakutandikira haruzo konka batura batakumugamba abo kwatura nabahagira konka hatkira abarigeremu batanga kubana ngo bakora ki bakumugamba so nani ngamategeko cyakiri kitugwa kijubere utakacujumere bucyakwikaho konka ninjira ikizibe cyabiro mukarura kaka NRM kitu nabo kugira 1 kakabiri karakarunzi kariyo ko mu mugongo bakuteza registers konka ejensho ngayo kugira ngo buri umwe natera umucanga as long as chairman yana manyero C1 nicyo cyarugero ho kuzuba omamuzamyo uriyo kibira cha NRM yes kandi enyimaho NRM kandi igira ngo umuntu kubara musinga rikirize mbe noreba abo kuba byagenzere kubiye byo kuba nuye manyira cyo unda abantu batakucenga yes yakarura kakagizire nzuro nyinji waje no this is not the way yes wahagaruka independent how can you convince the public ngo kiryo wa NRM royo or kugendera mitendera y'ikibi ndi wa NRM royo kandi buri omwena nakimanya ngo karura katkarabire free and fair icyo kureberaho ra position zone nkubabiri besimbe noza kushanga nkati wazabwa nkobwito bakasara bwito bastikasa bona babiri besimbe bakozere ki bagarukire shuma kashariki example 0 bari MPs abo tubo hango mnonga bona bakozere ki bagarukire no kujya mukakabamo irregularities nyinji munonga nyinji to an extent umamujurize n'umuntu kureta abantu akashomba abantu mukubareba muti umuyihangwe akabareta bakatera karuru bakaheza kutera bakatera umusereje bakarugo muri eji bakaza kakoba bakatera bakaruga kakoba bakaza nanka no mukijungu bakatera bakaza mu rubiri bakatera so ekitakuza kuba honkaye umuryanka nanka general elections nimbasa kwikiriza nawe ngo mwe realities nibasa kuba mu general elections konkani ziba minimum tuzukuza kwikaza ska aleveji icyo kibiro ahubwo icyo kibira muruzi kibire kiriye kindi kubera kuriyo kwetashyiza umuntu kwata nabana umwana w'imyaka 5 kamushanga umurayini ari umurayini natira karuru hata noreba umwamuzamiro harobo kindi arobo kindi kubaho hati kibaho kashanga cyabiro mukikiriza ngo ni kibi hati wo nko muntu oyo mukibine cya NRM ngo wazo utakarura katikijo kashabere kikibine ki ahabwo bururu kuza kurataho hati abo kuba no manyanga hati twakuzo mukarura akakwijaka hakagira ibindi bintu bikabo maybe umwana n'umuntu naye amuntu maguja ati nyo ninza crossinga zo because tinikiriza nabi mwene tutakashirokwe yo kategatekire ngabimbaho kibina kwenda ku maintaininga harmony mu kibina ekibina kisheme koraki kwenda ku maintaininga harmony mu kibina cyite cya NRM nkinda tugaraka constitution yitu ya NRM oko constitution ni bishobora constitution ni kujya ngo harabaho bwire buko registeringa members
binary mu registers aba members abo ku registering abo mu cwikecho nibo baratera ki akaroma so ninjangu in future twatambura angenderwa kwecho tukajya ngo hati ye register katukose register yicweka nimanga kakavuyo kona tukakuza kubamo tukakabirimo konka hati hagaruka mu nkebi ebyo kugira ngo hati buri omo wena aije ayetahisize buri omo wena aije ngo azulonga chairman LC1 nakumanya nchimanyisa nyuna compromising chairman LC1 ngakukiza mani marate aho nibagira ngo winner takes it all the highest bidder hati nagira ngo nyona nakoragana na chairman LC1 tutakoze register ukamuhereza umuneke gumwe nyonka muhereze 5 cyangwa naza kugenda nani so konka twamutambura a register na nebi ya chairman LC1 to kubuzamo no biza kwija mu mujurizi uje niwoha amazina bagarebe mu register bagucenguza hari hotel ki akaruru hatako niko ko kwasa kuba akaruru karundi kandi akaruru akuza promoting ekibina kitu akwe kibina kitu ngo kiriza no mu mididi yanachuma kiri strong that's a fallacy kiri strong kakwere kawa kiri abandanye bajyango cyumukweta man no bwinji imana amana wi acha no kiri strong abakitumwe iziri abo kwara indije shonga kizibe kizire kikabaho abantu abinja bari no bahakanse birigiro mu karu no kugira ngo tubo barabiremo no kugira ngo hine byabire mu bitakira abo kuba umubwira bw'abantu abo kurwana n'uburingano zo burubwe no kugira ngo no muntu no wakasingere ati ujeze nkagugo warebe nka best footballing moments iziba kwereka fair play actually best fair play football moments umuntu nka striker nagwa nko mu boxi atari supposed kutunga penalty refa kimara kumuha penalty uri agitera hera kigenderire abo kuba mavi yarakija chimanyisa buriya yes izo videos zero kino nishobora neke agwa hansi itari supposed kuba penalty in fact bakachikora van pass there is a specific clip ya van pass iketari supposed kuba penalty kabaje umuhira nawe yaba surprised konka abwa fair play umuzano kugira ngo nibicero zo mburinganiza football inecero zo mburinganiza kuba muhire penalty yagitera hera kigenderire is just kicked it out aho kugira ngo akana amanya ngo yaza kutunga advantage etari fair against his opponents konka abantu bace konka nikibaho now hatina nimwe abasingira kunojya ngo numurwanira uburinganiza umumazima kutavuga ngo numurwanira ntebe abasingira no bakayamba cyangwa karura bakabimba kagamba ngo kabire kabe no buto tukozire iki turabiremo abo ko batarabiremo bari no barahati nabara kugira ngo tuba barabiremo kunojya ngo barabiremo ibyo bagamba ngo bari bakapakira tubakubimba kora kintu babugamba so hata umuntu kimanisa ngo kiba kurwanira tuburinganiza nabarwanira ntebe nico bagarikira ka independent konko umuntu ari kurwanira uburinganiza kandi ari kwicira zo mu kibina ki ebino byakubire mwe mushi tujya ngo dini ziti zona zibonire konka bwake kuba mu dini no bakaba mu kibi nabanga yabo kwimika mizo barimo ngo abwe cyabo bakakurosinga because dini batutana kabara bato bakuruzo mu dini turi kushoborokerwa ikiraraga amajito kuza abantu bakamanye ibintu birumu na what they stand for kugira ngo nane cyamara kuba umuntu atakate for example mu NRM washuma article 4 yawo neshobora how someone ceases to be a member which bintu umuringo gurumu no kugira ngo the campaigning the official flag bearer it makes you automatically kurera kuba member w'ikibintu one of the campaigning the official flag bearer our national constitution yes our constitution ya pate exactly our national constitution exactly now no ni national constitution yone ikiza ngo yesimbe konka bawizire kwesima ki independent mugwemereke kubiya ngo ite tuyabaye nari mukonga tuje independent because constitution ya NRM takwikiriza ngo gumore member wa NRM wamara kuhakanisa ibyarwo mu karuro kija ki independent abo kuba negira ngo usist no rera kuba member w'ikibina cya NRM wamara ku the campaign nganinga sho wamara kuhakanisa umuntu the official person ukwisebende wakwasiwe can't she did ya wotire petition yawe yes itahuriro what do you do atwari anko mbwiro nanagambiro ubwire bwa covid by the way birifane munonga covid eri service of okay wareba kuterira karuru ka NRM aka primaries buriya twentera karuru ubu inchine yo time ekumara maybe kwanza kusotinga petitions naki no waza kureba hati about
80% ya petitions zibire sinaka manya bushozi batera karuri izo bari ya nomination ya yes man chonkwereka atwara hati pate ebire kibyo mujuruzi ne sorting petitions ne sorting petitions aba members of parliament even up to date atwakiretaje hati yo notekateka ebire neza kwija hansi kwija kusorting ezeza hansi so kuno jang petitions ezo zihurirwe twagaruka mu karuro akashikire no benyine by the way hinene bakwasire bendera abakumangu bakazi kwa barinka bazibe ninga barinka bazi kwasira mu mutakire abamwe bakazi bakwasa webero bazi ha kana bire niyo kinkutura abantu abamwe ati no rero ne bomuzamiro he's a very good leader I admit nangwa ni club chairman wa club yanje yikunda munongo ya nyamtiyobora numwe bembeza umurungi kureka nyo kinkufara abantu abo barinka we no butaba very honest bakagambira abantu ikintu kukiri abo kuba ikiriho nikitihangera umujurizi nore hari n'umunyabwenge mu wagizire ngo umuntu omwinaza umunonga to warukora ukerwo kwita kurekana umunywano wawe uwamanyorukwe akanga kugambira akahunama bukoze umuzugu wawe we atura ryo wo kwita konka mnyoro wakabe na kusavinga konka mnyoro wo gwamorukwe rwo kwita akaguma bunami naye abo mwinaza kucira mwinaza wawe warukora ukerwo gukora ki urwo kwita so abantu gahorere bomuzamira abo kumanya amazima abo kumanya imiterere yo mbicuruke rihanga konga batakwenda kurwa bakavuga ama bold bakagama either one independent tiba kuninga ene party ninga bariyo mu alliance bikiriza kwijaga amazima ninga bariyo mu FDC bakatana biriye bintu bakagambira abantu amazima ahabwanye nshakare nungi nibo bataho kucumba gizihange ati omwami Didier mugamba amazima kuko mugamba ngo kintu kisisikire honorable omwami Didier ngo mukirigire nyina twikirizane no basa kuba atkatuze nko mu mupira cyo no hagera munongo mupira no basa kuba uriyo wa teamage uriyo muzano wa team lese uriyo muzano wa Barcelona konko bahagize ubwawe na ninyuma uriyo wa Madrid ninjani twagarakaho inyuma ninyiruka ninjani league ya Premier on 2005 ninyiruka Arsenal kari neza kutwara ikopo Leeds United yagikiho munga Leeds United hakari muzano babere nbayita Mark Viduka akatera Arsenal goal yagihira ikopo referee ya celebrating kandi yabera iki arifu akubira nyito konka no yarebe kintu kirunze ninga no yagira side so nimbasa kuba ndi independent konka nyine side inkora ki kukurukamo ngato waza kureba for instance hati nyera tuze nko mu parliament yitu ya Uganda bare namba ya independence sabaru konka buri independent nibagambira ngogu ni nari muri ning ogu ni independent konka ni FDC so buri umwe nawe yakuruga kana ine ikintu cyakora ki ecyakunda so kuba independent kikumanyisa ngo kibina nguruwango wagera ruwango aki akibina amazibano zagagama kamazo nkeki kitwagamba nura yidi wanga kucikiriza government ya NRM ni yagarurire bibina demokrasi ya wachigaruka mwecho obudakiga bwitu biriyo n'ubucendera of course twire bingi byo wasagamba ko ngantu batwine limit iyo bwire nabo icyo turiyo tuza kuhendera programmage kandi tukusima abantu bakuratira programmage aha mu kutogo wa Facebook mwe bari mnonga hano ya studio of course tugumetuye n'abagenyi babiri yiriye Nyakahangura uw'ikibine cya Alliance for National Transformation hamwe na Umwamuzamiro Sekanya Mustafa uw'ikibine cya NRM kando yisimbire independent aha murundogo wa state council kando ba nominating izoba mwene cyumanisa aba nominating biri 11 wa MPs mba nominating na naye bwo mwenu akagambo ka muheru Umwami Sekanya gambo kanje ka muheru ninshaba abantu bitwaye NRM tugira ubusinge nibara ibintu bitatambwirege abirimo butaruringaniza tureke kujumirana tuzo mu karuru aka general elections kamazima twerekane byina nyuma yango amukaruraka akita ka general akendanga muntu nubukarabe katakubasa kuba free and fair 100%. At least nikabaza kuba free and fair 60% or 70.
unlike akita kaki aka primary Aka n'ibyo yabirimo kare ka wirema abazengumereke kabara nka gatatu na karu kuko waza kureba okay nakaruru kari mukoti nakaruru kakaba karuru mbona twikirizane mbona tube bamwe tuzo mu kishayi tube nkabo mpira abo mpira nozo mu cyayi bakwata no munga uwa musinga mukwata ki umungara bashorana baganire mwe ntuyemo ubwina zobo bugiro mu karura ka primaries akabera harimo ubwinazi bwinshi umuntu abere nayimuka akusibaho ikintu kitaro mujuru zo mutabere nayimuka gira ngo lese uyurenke nkoko ngo ibirembo zacha ukunda kushisha in fact no banyango kibe kitara yes njija yes nicyo kwereka nke nibyari yo nagamba watireba yes nugo mazimo ebirebera hariya n'abantu kwije kora ki kurwanisa ashiyo umuntu no kiba no ibe kintu nobara kutamukoti hakarimo ibintu yo kusiga enziro kandi n'abantu ababere n'abantu wanisa abingi nibamanyi n'ubukura abamo bakandi bantu wanisa openly bataho allegations bataho ki mani yo yijuke bakora mu kibina cyanyu waza kureba ati Didia umukaruru ubwo buriyo bururo bw'inyuma tinabira yesimbere bakareta umushango gw'imyaka 10 enyuma ngo akahamba hausigaro mwana kamuhambira so nibizamwe ibintu byo kora ki nibizamwe ibintu byo kushisha so konkati nimbashaba hati bikirize bikikane twagira mu karuru aka general elections tuzo mu karuru kamazima kandi mangu agaba kamazima kabasiga ngo noraba je munonga serious 100% mana naka kunoja gutarabirimo byo kushomboka shomba abantu kabihanka kandi bakabikiriza openly n'umuntu kwiba openly akashomba abantu akabareta kareta za rure ukateka ngo nikibasa gukorwa kugira ngo ukakikiriza ngo ukanga kukikora kugira ngo nikibi ningo kota kuche expecting it is both mano basa ujyo tekindu ke kitingu kukikora nyo mu kintu kecho nyote nkubasa kukikora mu karuru buri muntu nanye ni principles ze aho kuba hati nakikora nkashomba abantu bakaruga kanyariero na biharwe bakija bakanterera karuru kandi ondio ni ndwanira kuri presenting abantu bitu becweke kite cyakakoba hati nasinga ni masinje okay that is an injustice we bari mnonga omwami honorable Muzami Usekaja Mustafa ugarukire ka independent kandi wahereze byona na nominations zikahwa kare ntwendeze birungi rero nyakahangura akagambo ka kamhe I wish my friend Muzami success ni mwendezo kubaje okusinga ni mwendeza karuru karungi na nabandi aba nominated today ubwira bumazire ndukushaka amakora ha parliament umwe kutubintu zayo ushanga ranchi mwena numugiriro runankemwe umukantine nabanyishengero ashayo kuri yo botakorega ngo no FDC yo no ADP uri no wa NRM bona no bashitama hamwe bakora baganira konga hansi no shango wa NRM najya atinya kahanguro ninga mujuruzo shemire konga tindaga kwa kwatora wa NRM takwenda kureba naniwe aho kujya mutora we kibina cye konka uwari kutorana kakwika kuriya arebana no we kibine kindi so abantu nyonanisha ngo tuzo nkoko ushanga twena ntubasa kwa abanyabidini zitari kushana konka twinita religious council kuzitugita twena tutakikirize season yevina kutubaganisamo kandi kintu kibi tukigameke kibi ekirungi tukigameke kirungi nubwo turatereze Uganda itako hato ko babeherera cyakuwa bwabundi babeherera besije ngo akahamba bakambera gashate imishango mwenu bakamukoma atuwazo mazima atuwakira tubaramukomere ati nkeke cyane kibagambire cyo kitara ngwibe kitara atkurunajya ko wabo kibire gandagira mukoti na naka state Anthony fayira kajivinga akaja ngo ibyo na nebushuba bikabiriye bushuba byo kusiga atkurunogira ngo babeherera kano besije honorable Muzamira Karego yajya ngo mureke kubeherera umushishi hatabaye mbako musasi baye mbako babingi nicyo cyana naganda ngo akacukura turukenera mjuzi ngenda kusima bamba tureba abantu banyabikera barwibara bamutuje bakatungu abagabice abari amabengo kwe abari yo kumuriza Arianshana abari zantaza canda go kashenya abari za Kanyamabona abari za Kitembe mwebare munonga abantu abari kibari muri Nyakabirizi abari Rwenjeru abari Mazinga bari mugobara mwebare munonga eshayo nantuje gumanto bashura ntubahikaho itwende tukoresa approach yenjo handije duka handije umuntu aha muntu umugambira mwebare munonga amazina ni Didia Nyakahangu nanye katandikira ko nza kutambura umurika ko bayitu abo kwakarura kanje nikaterwa kakoba
formerly Kakoba division Yes, Nyamutiyobora ward na Kakoba ward no kutambura anju nambwenu abantu bitu nimbashaba bagira ubuteka bikikane ndiyo ningaruka kandi mungo karuntu zakasinga okay mwe bari munonga kwija mwe bari kwija kwanuraho n'abanyayuganda abantu mwe n'abantu bakuratira program age mutetariye mwe Facebook n'ahandi mwe bari munonga tubendeze birungi abo kireki twantuganira nshonga zitari zimwe na zimwe na munonga zabiro mukarura kawire pate primary ze cyane cyane turutera touch kurebe cyuruhati nanki twabasa kwiza kwihamo nangwa ni cyakorwa kubasa kwenda kutereza imbera yebyo bururu omwihanga n'abantu Vincent Mujurus nyine honorable Muzamir Sekajya Mustafa ukibine cya NRM hamuna na Yeririya Nyakahangura ukibine cya Alliance National Transformation abona babire nominated okwija kuterwa karura karukwija gumizamo bakora imyogo itariyemo mbibine varmo nikwendeza kurara kurungi zakurebana niyo sadi ter kwija mukamakuri Nehi